Our academic programs comply with the standards of the Department of Education and Commission on Higher Education, as well as the government's health and safety protocols, making the UA Flex truly a safe and adaptive academic system in the new and emerging normal. Bibiyasa, maganda ka, Maya! Apply now to the University of the Assumption, where your bright future begins. University of the Assumption, a God-loving institution. We are one with your mission to realize your noble vision. Namupaya, ikaw-kaumpisan tayo. Ay, kapaka-kapaka. Dimdamay ta? Nga mo paya? Bayo yaking Bright FM ta? Ay, kapilan ya. Nga mo paya, pamag-aral at kasalpantayanan parang Miyerkules alas 9 ng abak. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik po ang kakatamong programa nga Mupaya, Pamag-aral at Kasalpantayanan. Sir Nos, bayo kemo po basa ng kikatamong letter. Naburi kemong pasalamatan ng kikatamong writer, researcher, Enzo, nanya po kasi pilito, sir? Enzo Hernandez. Hernandez. Anya pong kagaling magtsagang mamili ne karing letters. No ka rin ko megkulang at kung nanong pagkakamali ingagawa ko. Dear Sir Nolly and Sir Chris, metong masiglang abak po kay kayo Sir Chris and Sir Nolly, pati na rin po kareng makiramdam ngeni king nga mo paya. Sana po masaleseta mo bili ngeni. Pwede yung po ngausan Abby. Abby girl? Abby boy. Inipuin ka na akong storya at entry king UA files. Makanini po megsimula yan. Uli na po king lockdown. Kanita many batan at ginamit kong dating apps. Pang-aliw at panglakoya mo pong kainip. Tsaka bantin ko pong akaksabi uling makakapraning po ing isolation na meganap kay katamo. Ang gana po niyang mig-is na lareng restrictions, pagpatuloy ko ing pamaggamit kong dating apps. Tutuna po niyan, bala mo, ganasan ko nongan kasi atin kong account. Tinder, ang poking Bumble, medyo familiar ka akong bagya. Pero yung Tinder okay, yung Bumble, kaya masyadong balo. Kaya ba't gagamit ko pa pong Telegram, ang pong Omegle. Mga kabataan talaga, no? Takal na ako rin kilala at kasabi pero atin po talagang mag-standout karela. At talagang kalingwan hanggang ngeni. Lalo natin yung likwang maragula, busbus yung puso ko. Diyos ko, karagol ng karagol, Sir Nolls. Isa likot tanya mo po king lagyong Ken. Accidental ya mo po ing pagka-swipe right ko kaya. Uling, ko naman po kasi talaga type niyang ikit kay picture. Kaya ing milyari po is mag-match kami. Kaya naman agad ko pong gewa, chat na, is minessage kaya at sinabi ko, magkamali ko mo pa nga swipe. Kaya ba't sabi na, how do you expect me to believe you? English si Ken. Makulit ya po. Tiktak ya kakulit kaya naman na dyang buring pansinan, mga pilitan ko kaya, kontoro lulwat at kakaluwat, maging seryoso na at malalam na ing pisasabyan mi. Nung anyang mo muna, bala mo mamihalungan kami mo. Nakaragul pa nga liwa, Sir Chris and Sir Nolly, bala ko man magkalwat at sumawa yarin mangulit ka na ako. Pero minabot kami ngalos metong banwa, misasabi at mipangulit. King 1 year right pilan beses na kami din mag-meet up, Sir Nolly and Sir Chris. Open up, minarin ing sarili mi king metong at metong.
Bika jowa na ako din naman pero atin niyang maragul na edge kareng anggang lalaki na kilala ko. Appreciate ko talaga na very open niya at biyasa niyang makipag-communicate. Kaya ala kaming pipateng maragul labage. Ing masakit mo pin po, ala kaming label. King milabas na 1 year. Ay to. Bali yun naman po, may uso'y talking generation me. Kaya eko rin balo makanano ko ilugar ang sarili ko. O si Mayap, iya na po mismo yung mag-open up king conversation about king label me. Very firm na din pong sinabi na maglolo ne. E di may ayos ing sitwasyon. Bali may continue mo po yung usual may nagagawan. Ako bilang babae, mag-ready na ako din. King oras na manabo ko talagang tuluyan kaya. Nga na po kitang metong a monologue. If I let myself fall, will you catch me in your arms? Will you be there to soften my fall? Inisuguro yung kakutang ko kaya. Pero ala, naku sepo. Pebre na akong menakbag akong dili. Kay ba't kayari pinulaiya at teka sana ko. Kung kapilan pebren ko ng totaling manabo kaya at ready na ako para sagutan ke. Karin no paleko, renggamat na. Mikit kami po dapat. Karin ko na rin po apag-desisyonan na sagutan ke. Mag-set na kami pong date kung kapilan, kasumupo, pilang haldo bayo kami mikit alina ko pakibatan at delivered lamo ring message ko kayo. Siyempre po intindihan kaya po tatin niyang pagdalanan kaya ko masyadong manistorbo. At paninayan kaya mong manyabi uling open na kami man po king metong at metong. To cut the story short, minabot pong pilang days at weeks na makibat. Sibuk nan Kerin, ausan at kumusta nandiyan king text mo, banta, balo ng atsuko mo parati, kaya, kung atin niya mampagdalanan. Pero ala ko pong ikwang pakibat talaga kaya, niya pong minabot ng pabulan ng alang response, may block na ako po karing social media accounts ko, at may nasakit ko po talaga ka rin, uling kapag may block na ka, bala mo, balo mo na. Nung nano ing malyari talaga, automatic po kapag makanta, ghosted na ka. Makalpong kutang ingatsok yung isip ko, kung no ka rin kumagkulang at kung nanong pagkakamali nga gawa ko. Kaya naman po, adyang ko talaga gawain ing mag-stock gamit ing dami account, king Instagram ang pang Facebook, at itapin po, ikit ko na atin neng aliwang kayabe. Itang side na buring-buri ko kaya, at dahilan bakit ko menabo king aliwa, king aliwa na papakit. Mas atanggap ko naman po sana kung magpaalam niya at sinabi na kanako na nebisa at atin ni aliwang buri. Pero yung gewa na pong paglakwan na ako, at lakwa na ako kengere without any further explanations. Masakit. Masakit po. Sobrang sakit. Maragol na kutang ing laging at suking isipan ko kung bakit nagyawa ito. At kung bakit yamenin to naliwat, kailangan na ako pang i-ghost para kanita. Ngayon ni Sir Nolly and Sir Chris, bagya-bagya ko nang tatanggapan ing melyari at sana dadanasan rin nga liwaing aranasan ko. Madyad na ako rin po sanang words of wisdom. Kaya kayo kung makanano ko makapag-move on, king ghosting, amilyari ka na ako. Kasi po dakal ka talaga isip na what if biglayang may balik o kaya mag-explain na Bala mo pin at one point migagree ko ketang pinasadang bill about ghosting, ulipin maragol ing meging apekto na kanako. Feel ko din po is gewa na akong Barbie. Pemyalo nga na ako kaya ken ing pelagyo ko kaya. Ngeni, ala na po talagang paramdam, buri ko na rin pong lakwan kung nanuman ing melyari kay kami nga dwa.
Pasibayo po ako po yabi. Ining ka na akong storya at entry King UA Files. Mayo payabak po kay Kongan. Sir Nos, nga mo paya, Agosto is a ghost man. Opo na mo muna. Dakala salamat binikin pa mag-share mo kay kang love experience. Yes. Sabi ako kaya kabi ka ako kapamomeng utang na. Uwan. Pero itang relasyon ng bimig simulaya kay sabi na nanding kay dating app ne mig engage siya rin po tang kay eventually may kakilala yung dakala tao pero ating mig stand out nga ne at maging malalaming relasyon although ing dindamtanan din pala malano mang label kasi malapit na nesa ng sagutan pero may wala itang may nga tao ne kaya sabi na ba may ghost ko sabi na ne tapos ing sinabi na pa Sir Chris ne sana mas atanggap na kung Mika siguro nga yung sasabihan itang Mika closure lamon. Dikit lang, may sabi lang, may explain niya itang Ken niya balag itang lalaki. Yes. At in-explain na bakit bisang magtuloy at mas lumalang pa yung karelang relasyon. Tapos sabi na abanggit niya pa itang batas na final da na penalize. Although binasa tayo itang law, mamimisip la pang penalty at ingaisip da light penalty mo naman para karetang tao na bigla namong may wala namig paramdam. Kaya pinkukutang tamo, crime yan ba talaga itang ma-fall out of love kaking meto nga tawon kailangan niya ba talagang i-penalize itang makanita or natural mo kayong meto nga tao na magmahal ka but eventually at datang yung panahon baka itang love ay mawawala tong galditak ay lalaki at tuloy Sir istang meto nga kanta baka ini nga experience na experience na nagkakatamong letter sender pero kanta din basang kaya mo sabi na itang Nani na Sir Knowles, ikanta mo na. I was afraid this time would come. I wasn't prepared, sabi na, to face this kind of hurting From within. From within. Baka itaintandamahan na nga. Till my heart aches. And tayo title ng kanta. Sir Knowles, karing kayo na kanya totoo very rampant in ghosting lalo na keng social media. Akwento na naman ng kay katamong letter sender na yabi talagang ginamit yung social media accounts or social media apps or dating apps specifically para mo makapanto niyang kasabi pauli na ning pandemic aranasan tamo pilang banwa na masakit din kasing siguro sinawa nang may kipag-socialize ka rin family members at buri na naman something new pag-isip-isipan ng gumamit dating apps. Very rampant ako pinandin kay katamong resource speaker na very rampant yung ghosting at maging maugong yang ngeni kay social media pauli na ning madalas ka rin malalyari. Kasi anyang mumunang panahon in communication damo face-to-face. Naman through online. At nung nakaburi, nakamagpapakit. Makantaya mo. And it was not being labeled as ghosting. Am I right? Makanta. Pero ngini talaga, ghosting is very rampant because of the advancement of the technology that we have. Pero kutang kayong resource person tamo din nandito. Siyempre po gagamit kang makanyan itang dating app siyempre mag-take risk ka rin. Yes, kasi mo naman kilalang personal itang tao mo balo na nuya yung intention na medyo makarogan ko rin kay katamong kaya na kan itlang mag-expose ka or reveal mo yung kang totoong identity online. Pwede yaksing magamit against you even some information or important information such as your birthdays, dapat aliyaman exposed ta or share ta keng social media kasi pwede yang magamit itang personal information na ito na keng kalokohan. Pero yun naman bri na sabihan na akilala may keng social media matinong tao Totoo at din naman. Wow. Ang importante mo siguro maging maingat kung tantaya rin ng kakatamong guest na estudyante kung gagamit yaring dating app tapos detang kayang baka tinyaring personal experience kening share ning kakatamong letter sender Sir Chris. Yes po. Pamagbalik na po ning kay katamong programa dakal tama po sabihan no ka rin wari many bataning ghosting uso yamo pa nganing August kasi August ngayon August month at
kabalik tamo atin tamo pong kayabe mo naman na kubalo nung megosya or mengosya, sir. So, watatanya intervan. Victimya ba or Pabiktimya mo. Magbalik ya po yung kaya katamo programa nga mo paya. The COVID-19 pandemic cannot stop us from delivering quality and flexible education. Learning continues at the University of the Assumption Grade School. The UAGS is all set for academic year 2021 to 2022. At UAGS, children experience synchronous and asynchronous quality Catholic education, intensified math and science classes, and pupil-centered activities using a variety of online and offline apps. With our PAASCO Level 3 re-accredited status, ISO 9001-2015 certification, and partnership with Google Suite for Education and Google Workspace. Parents are assured of excellent online instruction and optimum service. Applicants are now accepted in Junior Kinder, Senior Kinder, and grades 1 to 6. For more details, please inquire from UAGS Guidance Office at 0943-4158-241 or through Messenger at facebook.com/UAGAO. Come and enjoy safe and adaptive learning with our seasoned and outstanding teachers. Be part of UAGS, the home of the achievers. Thank you very much and hail Assumption! Kakaluguran, ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod nararamang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragul lang asaw king pamanyon ning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilata ning radyo. Kambe ning kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo, ablasan na kayo sana, kaya kayong ganaka. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik ya po yung kaya katamong programang nga mo paya, pamag-aral at kasalpantayanan. Sir Ngayon Nos? po nga kaya bakal na i-welcome tani po kay katamong programa, kay katamong resource, may itong po ka rin resource persons na may itong pong registered guidance counselor at palagay ko Ghostbuster yarin dahil patang kaya ting lalapit kayo Sir Chris manyad lang payo so sasabihan na nalo yung masanting kagawan mga kanita makarecover kung sakasakaling aranasan dareni ring aliwang tao Ma'am Anjanette Evangelista. Hi, good morning everyone. Good morning Sir Chris and Sir Nolly, to all our viewers and to our guest student for this morning, Christian. Kumusta? Nakaken? At Ayos ko mo po. opo, banggit na lang Ma'am Angie yung pangadwata mo pong in-invite in ABCom 1A na estudyante tamo po Mark Christian Lara. Hello po, magandang umaga po. Baka Sir Chris, bakating kang buring i-greet, Christian, bayo ta magumpisa. Syempre po, shoutout po karang kaklase ko, ABCom 1A, batch, Sapiensya po. At ang mama ko po, pata, Manaldea po, Ken. Yan niyo po umaga, bro. Shoutout po kayo, kaluburan ko rin po. Shoutout rin mo po. Ito po. Sir Nos, bayo ta mag-start, buri kaya mo pong i-greeting kay katamong kayabe, Mestra Imam Joyce Arozal makiramdam niya po kanungeni kasalukuyan uling papuntaya po keng work at probably kaya ni Angel. Hello, good morning po Ma'am Joyce. Bakit talakot na nakikatamo invited resource person Sir Chris puri kaya mo i-share dito kitang
at tungkol kitang House Bill number 611, an act declaring ghosting as an emotional offense. In definition in ghosting, it is a form of emotional abuse and happens once a person is engaged in a dating relationship with opposite sex which affect mental state of the victim ng makanyan. Tapos, re-recommend ng penalty nga, kaya mo naman community service. Para kung sakasakaling mapatunayan. Kung kaya katamang resource person, Sir Nels, nano yung extend na nitang emotional abuse haytan Maka nano lang classifications na ng emotional abuse para considered na ghosting ya. Baka yung kakatamong estudyanteng guest circuit ating yung experience gaining ghosting ayun kutnan tayo. Yes, Mark. At meron na po akong experience na nag-ghost na po ako. Hindi rin po ako ayaw ko rin pong mang-ghost Kasi alam ko po yung ma-feel kapag naiiwan sa ere, tapos bigla na lang po nawawalan ng parang bula po. Kaya, baka naman hindi ka nag-e-effort, Christian, kaya nag-ghost ka. hindi po yung binigay ko naman po lahat, tapos bigla na lang pong iiwan. Masakit po yun. Kutan tayo siguro yung Mama Angie, potang you are in a dating relationship nga uskanita, nano klase dapat expectations sing atin ka, na ano may dapat lawenita, kailangan ba talagang maging seryoso na ka? Mag-invest na ka talagang gana-gana kasi baka imbalilyari kasi karen tao na talagang affected la once na may cut itang communication, masyadong maragula investment in binyeda na magkumpisaya pa itang kanilang relationship. Dapat ba hinay-hinay mo magtira ng marami sa sarili? Marami sa sarili, okay. So, guri kayo pa mo pong i-define, nano ya ba yung ibig sabihin na ng ghosting, ghosting is abruptly ending communication with someone without explanation. So, kamukha lang ng sinabi ni Christian kanina, parang minsan, nawawala na lang silang parang bula. Eto, normally kasi, the concept must often refers to romantic relationship or at the same time going there, but can also describe disagreement from friendship and in the workplace. Itang nang dimdam kitang sinabi mo, sir, itang po-propose ng bill aliya mo kitang boy-girl relationship let us be inclusive here. Itang makanta pwede yarin po karing same-sex relationship or minsan keng friendship, di ba? Tintamong makanita nga experience mo naman na mag-ghosting tamo and even with our co-workers Ingkutang mo, Sir Nolly, itang makanitang bagay totoo naman mo malilyari may pagkwento kami ping Sir Chris din anya bang kapanahunan da ka ba? Anyang kapanahunan kasi atin mo namang mong makanyan atang minsan paglolonda ka tapos all of a sudden nabigla na ka mo ot papasyal ot na mumunta bale o kasi anyang panahon tala naman mong social media so makanta mo naman or ikang paglolon ika naman nga magparamdam kitang maglolo. Kaya ka, Ngani, actually, tutoy ta, Sir Nolly, maging dakal tamo issue sa ampong cases of being ghosted na talaga namang maglakwan yung emotional burden na karing maging victims of this nangaus tamo karela. Nangaus kanita karela, sir, ring mag-ghost. Ila ring perpetrator. Perpetrators, okay. Kalupit award, perpetrator. Totoo naman, I have seen a lot of students and even workers, expressing their hurt feelings after investing so much time, effort, and energy, and then they were left behind trying to question themselves already itang self-worth ko, itang confidence ko about myself, itang panlalawi ako kay sarili ko, saan ba ako nagkulang, ano ba yung ayaw niya sa akin, deserve ko ba to, bala mo mag-overthink ya siguro they started melakwan itang makanita so normally ing pagdaanan dareng mag-ghosting nga dapin and I believe
itang panamdaman da, these are valid emotions, ne? May nasakit la, lalong-lalo na itang kitang letter sender tamo, ne? Talagang miras 1 year, ne? Itang tuloy-tuloy yung communication do, tapos medyo melalam ng melalam, ne? Ang gakitang from the start na naman type hanggang may fall, ne? Ne? Aburi na, ne? At itang lalaki nga iken, ne? May salita ya pa na buri na talagang paglolon, ne? So minasaya, ne? Ketang Masakit. ne? Ketang wakanita na totoo naman, kasakit naman tagang ninoy siguro kaya katamo, ne? Na miras ketang sitwasyon na ito. Kaya aintindihan tayo panamdaman itang letter sender tamo, sir, no? Pero itang impact na siguro ng ghosting, itang bitas ang migparamdam, ne? Bigla na mo without explanation. Nakadepende rin siguro ito. Kaya itang lawe naman nitang partner, ne? O itang other party. Alam ba, naman talaga buri, pwede nag-ignore agad-agad, ne? Pero kung case ng letter sender tamo, atin niya rin na feelings probably, ne? Kaya masakit, eh. Wow, Kaya itang sakit, ang popitang impact siguro. Makadepende kung makananunin lalawin itang kabila, ne? Itang bigla namong bula, ne? May walaya, ne? Itang makanitang sitwasyon. Ne? Ita pinuling ang milyari, itang, di ba, mag-meet na lamo, sagutanan, ne? And then all of a sudden, may Taramdam. ne? Of course, ne? It is a process, ne? Lalo na, according karetang clients na akakasabi ko, may kaka-trust issues la after, ne? Or ang popang maging afraid la na to enter into another tang getting to know each other stage, kasi po malyari na namanin iting sasabihan da, ne? Kaya pinating ko nga ang balo na it's been how many years talagang afraid yan po malyarin. So ating natuto naman mo, ne? Maragulya talaga impact ito. But of course, ne, sinabi tamo retang panamdaman da are valid, ne? Itang alang closure makanta, pero ingkutang Kenny, of course, ne, at the end of the day kailangan may sopan ni sarili mo, kailangan kang mag-cope, ne? Pero again, it is a process, ne? Isipan mo hanggang ante mo ka, Sir Noli or Sir Chris, ne? Nadingkitan ko na rin kaya ka, ne? Sige, mag-effort na kaman mo, ne? Na makipag-communicate para balo mo naning dahilan. Kasi sabi da nga, ang giyang masakit ing katutuan, at least balo mo ating closure. Yes. Ne? Up to what extent kaya naasabi tamo na it's time for me to Move on. And get over. Pero kabilang banda rin nga, ba, burida, mo nasasabihan ka na kasi mas basantin ng eco balo, ne? Bang kanita, na masyadong masakit. So, aliwaliwang Ako, sir, perspective nung ng panggalingan. mo, mas buri ko talagang sabya na kakondra. Da nakaburi. Let's end it here. Kesa keng mawala niyang parang bula mo pinanden. Kasi mas masakit ka ako kasi I don't know what's wrong with me. I don't know kung saan nga ako nagkulang, what I have done wrong to this person. Kaya mas masanting ako na kung nung unang ako. Buri mo talaga itang ating closure. Yes, At yes. na ako man abasa, itang imbes na it's the exact opposite of what you are saying, ne? Itang imbes na sabiyanan na ako na ipagpatuloy manasakit ya, ako muna man buring manibatan ka na ako, ating man yan. So, ito, mawala niya. Ating ding makanita, Sir Noli, ne? Kutan tayo, Christian, na may itang penamdamanan niyang panahon na aranasan ito na bigla na mong may putot, ne? Itang communication. At paano nga ba naputol yung communication nyo? Yan. Go, Christian. Siyempre po, unang ma-feel nyo po ay sobrang sakit. Marami pong tanong na papasok sa isip nyo na bakit wala pong binigay na rason, wala pong ipinaliwanag na iisipin mo na ako ba yung may mali? Parang ako po ba yung nagkulang? Ba't ka biglang nawala? Ganun. Tapos nangyari pong move on stage na ginawa ko, natuto po akong self-care. Natuto ko pong unahin muna yung sarili ko. Nagtanong-tanong po ako sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, kung ano po yung dapat gawin na para maalis po yung sakit, yung overthinking, yung pain, physical, emotional, lahat po ng Christian, yung bang nang-go sa'yo, nakasama mo na physically or sa online lang? Online po, pero
kagaya po nung letter sender, makikita na po sana dapat, nagpaplano na po. Okay. So, Tapos, kagaya ba ng letter sender na black ka? Ganon? opo, black. Tapos po, makikita nyo pa rin po na nagmamay-ID siya, pero hindi po siya nag-chat. So, probably you are restricted, ne? Yeah. Yes po. Okay. Komunita ni Sir Nolly, ne? Pinasakitan din ako. yung feelings mo. Tapos, may tanang kasakit itang sin zone ka pa. Ne? Sin zone, may black ka pa. Ito yung pinakamasakit. Yung masaya sila. Tapos akit niya pa na mag-enjoy ya. Yes. Ne? Ito yung masakit. Ikaw hindi makapag-move on. Sila masaya. Yung ganon. Iyon yung hindi ko matanggap. Tapos hindi ka man lang makausap, di hi ni ho. Ayaw na kita. Yun lang sa akin, okay na sa akin sabihin niya sa akin, ayaw kita. Pero yung hindi kanya kakausapan, hindi siya magbasa ng message. Yun yung pinakamasakit talaga. Ating masakit kini ne, ayari mo namang clear ne, anti mo ing metong lalaki or babae o nano yamaning gender na ne, anya kayang magumpisa ito, nano ba talaga ing isipan na? Maging yung paasa? Paglokwa niya mo ne? Or atin mo talagang certain reason along the way na milyari? Ne, itayan mo naman balo, ne, nung nano ing milyari along the way. Bakit milyari ing makanina? Pero ing balo tamo mo. Itang Ne? story ng Abby. Tayo What? balo itang Kasi tani bata ng Dakal kasi Ken. dakal stories eh. King side na naman mo nitang meg ghost. Putati niya talagang valid reason naman bakit milyari ita. Although kakit tayo siguro probably kang social media post na masaya, baka naman front na mo naman ita ne. So kailangan siguro kasabi tayo rin bang kanita maging buo itang kwento. Baka niya palang part 2 ni ne. Iken naman yung sumulat. Wow! Ating ko naman kasing pelikula ya mo naman ni ne. Talagang boy-girl relationship na ne. And then all of a sudden, may wala yung babae. Ne? And then, talagang menamdaman niya yung lalaki at eventually mag-enter into a relationship. And then after how many decades may kitla, yung reason na pala nitang babae, ne, very secure. So at that time, makala na, ne, kumbaga terminal ne, case na makanita. So, balo na, ne, pitawaran eh. Tangwa niya. Actually, bala mo, natural mo namang malilyari ini, di ba? May in love ka, mawawala itang love, may kakawani, may papate, may babalikan. Kaya lang, in concern kasi kening siguro, kening ghosting ngayon, ating niya talagang impact na maragul. Which is the Physically, emotional. emotionally. Minsan mag-manifest siya rin siguro physically, may kakasakit na yung tao. Pero syempre, itong pinakamalala na itang mental health na ning metong nga tao. Kaya siguro ating metong nga tao, ining rasyonale na bakit burineng gagawang batas din. What yung hugot? Ating yung hugot. Very timely yakin. Very timely. So kabalik ta siguro Sir Chris, sabihan tamo itang process na nitang closure and moving on. Talaga bang dapat di ka makanta, maglungkot-lungkutan ka ba? Or diretso na ka, maging masaya na kantabeng, baka kanita, Tanggapan baka mo na, recover ka. makanta Although, niya. aminado tamo na aliwa-aliwa tamo. Yes. And it's coping, easy to Naman. say na mag-move on na ka, pero the process is very difficult. Sir knows. It's based on my experience. Kiyak na begi, baka yan ba yan? Pisabihan tala po rin, kabalik na po rin kikatamang programa at kaya rin na po rin mapila na patalastas. The University of the Assumption Senior High School is already accepting applicants for grade 11. We offer all the strands under the academic tracks such as STEM, ABM, UMS, and GAS. At UA Senior High School, we provide engaging learning experiences that develop higher order thinking skills, creativity, and resiliency. Education is balanced as the curriculum packed with values formation and community involvement. Even with online delivery of learning, we try hard to incorporate all this in the lessons to ensure student holistic development. The online delivery also comes with a program that ensures that the mental health of students is maintained. The UA Senior High School prepares you for college, prepares you for entrepreneurship, prepares you for life. Application is online. Visit our FB page at UASHS-SSC for more details. Be part of the UA Senior High School. Choose UA. Be an Assumptionist.
Kaya pinita pala mo, gigisingan na lang, like, kalasal pantaya, at siya dadalo yan, karagay katang parokya, indikariyo, wala mo bigla ninigising lang ang pasibayan, kasal pantaya na ng pagdibusyon, karagay katang kalasal pantaya niya. Nung ati yung madadalang inspirasyon niya, pinita, wala bigla yung mami sigla at biye, karagay parokyanos. Maragulya pa pila talagay ko kinampanang kasi kung hindi mo naman yung neto nga menyas kikasal pataya na namitan ang kay katamo. Siguro pa uli na ni Cruzado, lalong bilang love, lalong may lalam. Yung nakasal pataya na namitan ang kay katamo 450 years ago. Kanya siguro kaya ni probinsya tamo talagang atin mo mabiyang kasal pataya na ating neto nga makasal kanini kaya pining pabagdalo ng Cruzado. Ng Virgen de los Remedios, ang Pwede Santong Cristo. Ano karagul ulaga, yung Virgen Maria, kasi yung Virgen Maria wala akong tingin ka na ganang tao. At katanala, walang panamdamandangan na kaya belangan. Patsaya hindi na lo, wala akong patsaya ngayon nagka. Diyang nino, wala akong panamdamandangan kaya belangan. Kanya kita nga abi pamaglakbi, kaya mo akit na titik ko na naman yung sablang anak ng Diyos. Kanya alam minele, pakilig na lulo, ating papil, deng anak, matua, gana-gana. Kanya ako iting papila, gagapanan ni Birhen Maria, kaya nga abi tamong pamaglakbi. Siguro yung importanteng kalam, kaya mo naman yung kasalpatayan. Kita kasalpatayan na ng kekatamo, kasalpatayan ng palaglamanan ng Cruzado, siguro more than material things. Aliwang bagay, siguro peka maulagang atake tam para yung minigele, yung kasalpatayan kinakain. Kasi, kasi uiting atake mo, parang everything tuki na nga. Kanya para ka na po yung very importanteng dapat natin karang minigele, yung kasalpatayan. Ako po ay Reverend Father Steve Susi ng parokyana pong San Antonio, kaya po San Antonio Lubang. Kukublihan ako po, kaya kami parokyo, kabang at suya po kaya king parokya ni Cruzada ng Virgen de los Remedios, ang Pastor Cristo del Carmen. Namupaya. 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 Pamag-aral at kasalpantayanan. Magbalik po yung kay katamong programang Nga Mo Paya. Sir, no, sa ating tamong Facebook viewers. Britala pong igrit, din kay katamong viewers ni Robert Pineda Dingal, Mercy Andaya, Salvacion Castor, Lita Loron, Maria Lourdes Sato, Santos Luisito, Puresa Bumanlag Orias, Gil Perez Jr., Ala Luis Rustia, Ash, Angel Salita, Lilibet Lumba Luge, and Ruth Rosario Benting. Makanyan mo naman po Jeffrey Manansala, sabi na po, Amen. Good morning to all. And Lee Basilio Goson, may payabak po. Yes, at maya payabak mo naman kang Angelica Sampang. Makarelate ya po kano kaya katamong topic. And Sir Chris ne bayo tamag tuloy buri kayong banggitan na ing month of August po ay History Month. So yes, lagi tayo pong isipan na talagang palaging may saysay ang kasaysayan. So para patuloy tamo pong manigaral at pakibalo kung anong milyari kay katamo dati at buri tayo rin gamitan circus yung pagkakataon para sabyanan tala lalo rin kaya protektahan din yung sarili lalo nang yun yung panahon na hindi talamak yung paggamit social media. O wala namang problema kung talagang bisa ka makakilalang aliwaliwan tao pero dapat maging maingat ka pa rin. Yes. Itang tiwala, masanting na ibiyak ka rin aliwan tao pero ating limitasyon. Kailangan balo mo hanggang no karining kaya kang hangganan. Ituloy tayo circus ngayon milyari na halimbawa mo naman kontrolado hanggang buri mong tuloy-tuloy man yung communication yung kitang didate mo eventually visa kabut niya emig parandam na ano kaya yung masanting agawan or nanong kayang gawa na ning kikatamong estudyante i-Christian anyang panahon na ita king kikatamong guidance counselor usually nanurat ang sasabyan na karing lalapit kaya at manyad advice kung sakasakaring milyari karela ini. Sige Christian. Ito po, tinanggap ko na lang po, tas inintindi na lang yung mga, kung ano siya, inisip ko na lang po, baka may reason siya. Kahit na masakit sa akin. Makanano ka lambat itang proseso, Mabilis, kaluwat ba? Maluwat po. Kasi, Bisa siyempre... sabihin ka ni Christian weeks or months? Makanano ba? Kaluwat. Months po. Months. Kasi po, may attached na ako po kayo Mimiss kayo po, hayalala kayo po, makanyan. Pantunan meron po kung paninayan may masakit po talaga.
Tapos good morning na siguro na nga. May nga na ka. Apo, Ay tang Partner, agang may bengi po sir ito. no, tang 2 AM na karinya pa Puyat. call na puyat. Pinagpaguran, pinagpuyatan, pinaggastusan at hindi na Investment, binalikan. Ghost day. Investment, pero alang return of investment. Wala yung ROI. Ma'am, nano kayang dapat gawan? Talagang may nasakit ka, may namdaman ka, affected na yung kaya kang pamag-aral, ne? Siguro buri ko sabihan karetang ega na ganang meging victims, ne? Alang malikit ang gewa, ilinugod kayo. Pero bakit you mo how good you are as a person, maging truth kayo, yung intention nyo malinis. Ne? Ngayon ita pinataya a control na naman itang milyari ketang kabilang party, but then and again, itang according to Christian, initially talagang, it is like a grieving process. Ne? Itang, kikiyak ka, ya kami patudtud, ya kami makapangan, ya kami makapag-concentrate, yung gagawan mo, ne? And normally ita, valid lang ang data. And then, buri ko itang gawa ng Christian, ne? Ang gaketang tinggap na, ne? Kasi itang healing process and recovery, ne? Ka-importante, itang tinggap na ala na, ne? And then after that, ne? Itang bouncing back amanwanda. Kailangan kang makapagbalik, ne? I-continue mo yung MBM mo. So, according to Christian, ne? Itang support system na, ne? Ring kaluguran na, siguro imami na, ne? And then, he made herself busy. Ne? At saka yung buriko ka rin, itang at the end of the day, ne? Sana Christian, ne? Na akakit niya pa rin yung sarili mo na one day, kasi dinatang niya talaga itang the one, ne. Hanggang ita mo naman, ne. Actually, lagi kong sasabi ang Karela, ne. O si Map, ngini pa mo, ikit mo, ne, talaga yung ugali na. Ne, itang makanita. So, siguro, ne, ating bagay-bagay na malilyari kaya katamo na kailangan malyari para karasan tamo nung ninuman itang better one for us. Ne, itang makanita. At karen namang naramaos ta ka rin. Anang Sir Nolly perpetrators ding mag-ghost, ne? Ghoster po. Wow, retang makanyan. Sana, ne? Do some sort of reflection. Ne? Yako malulungkot ko nung itang at the start, itang na inggold. Retang aman-wandang paasa. Ne? Masakit ing gagawan ta. Buri ko sabiyang Karela. At ing love eya pamyalungan. Yes, never. Si seryoso nini. At karen naman kaya nakan ngeni, kaya pinya ako, ang okay ko pa rin, megmet kayo king social media. Pero eventually, nung para akit measure itang effort na, muntayo balayo. Pakikitan niya, magloloya kayong pa'y bale-bale. Minsan, magtaka na ka, misip na ka, nung iya mapakit kaya ka in person, iya bisang marap kayong pengari mo. Or nakaburing pakilitang makanita. So, minsan tetestla rin din. And minsan kasi po tang in love ka wala masyadong akakit din yung makanini. Kaya nang ka-importante na maging open ka rin pengari. At pakilala siguro makanta for a start. At kasi minsan mo naman, pamaligwanan ng bagay-bagay. Panigaralan niya. And it takes time. Kasi nga mabibigla na ako muna, maging ilo. 1 week lang pa. Itang makanta, Sir Noel. Pero itamo buring malyari na itang victim, datang yung panahon mang biktima yan. Itang, sana ali malilyari. Dahil siguro kayong sakit ng loob, bisip yarin na iparamdam na rin itaking aliwan taon. Sana ing malyari itang, dahil aranasa na, the more na maging maingat ya kareng susunod ng relationship na ingatan na labagan ita. Na aparamdam ita. Although pagka minsan na iwasan itang fear nga trust issues din. Posibleng kareng next relationship na rin ding maging problem kung sakasakali. Itang trying to question themselves naning kakulangan ka na ako. Atin kung kakilala ako balo nung valid niya yung panan na. Basta ka no bisa dahil bisa para lanang pisasabyan i-ghost na ing partner or soon to be partner na. Would that be okay? I mean, makanta. Itang bisa to communicate na ating conflict. Balo na natin maging conflict after all. So they are in a relationship na, sir? To be. To be. Would that be okay?
Ya ko naman deserve na naman mo ning bawat metong kaya kayo lalo na itang nung ni naman yo bay nung nano yaman na pasabihan niya. Sabi mo pin sir masakit man pero masanting na ating closure talaga. Pero kasi ating aliwan tao din na alalang lakas loob Uwa. para makipag face to face Sasabihan dapin po tang yan may kipag-communicate. Minsan closure nito. Yapi niya kanita. Totoo ita Happy siya. nito, Yapi ting sasabihan reason. din naman Yapi din, na aliwa. magpagyunwi. Yapi nita, closure nita redundant pa nung makipagsalita, tas may ka-conflict kami mo, anak ako. Okay, ikang balak. Pero mas masanting pa rin nung ako kayong lugar mo ako. Makipag-communicate. At least balo na nung reason na ako. Pero iniwasan tamo na po may kapate. Yes, yes. wow, Ito yung wow, iwasan na naman itang may ka-concern. Siguro kailangan handa itang, di nga, duwa. At ilangan consequences din. Pero kasi importante ken ang pinakatawlit ang maging maayos siya ing gana-ganan Wow. makapag-move on la pares. Pero itong proseso ng moving on, syempre, makanita, sabi nga nitong pelikula series ng John Lloyd, ang Paubeya, na itong 3-month rule na si Seth. Pero syempre, kaya naman siguro itan. Naman talaga marilyar king ganaga ng pagkakataon. Kasi aliwa-liwata naman kasi paralan. Kaya pa mag-deal ka rin situation. At yung tao na mabilis din ignore yan. And dumawi na lang aliwaran. Nga aliwa naman talagang malambat. Itang proseso talaga. Alimbawa, Christian months. Kaya nga aliwa, days mo okay na. So aliwa-liwata mo. So balama-lata mo metong asabi na ining pinakamasanting mong gawan baka nito makapag-recover ka na. Pero syempre, yung kakatamong letter sender, yan ang pinaka-concern na makanano niya talagang makapag move on. Lalo na siguro kailangan niyang mag-focus kayang pamag-aral. Kasi kahit pa paano, di ba ating yung ating effect talaga. Kayang pamag-aral. Christian, ano kaya nga payo mo kayang katamong na letter sender na bilang pareho kayong kayanakan po kami, aliwana kami perspective kembi na ika pareho kayo, bigay daral kayo. Ang masasabi ko na lang po, mag-focus siya sa kung anong importante po sa ngayon. Like mag-focus po siya sa studies niya. Unahin niya muna po yung makakabuti para sa kanya. Kasi kung iniisip niya po yung nangyari, mas mahihirapan po siyang maging productive at magawa po yung mga kailangan. Makakabuti na. Tsaka importante po, mag-pray po lagi. Yeah. Importante po, maghingi po ng help kay God. Yun po yung pinaka-importante talaga. Ayan. What if sabihan ng ang makakabuti sa akin ay si Ken. Walang iba. Ibalik nyo si Ken. Miss Angie. Yan, although, impisa sabihan tamo Ken, sana na it will not lead into a more serious mental health problems, ita. Kaya sasabihan, lalo na itang sasabihan mong batas, Sir Nolly, ay tang bill, sana, it is very much connected to mental health. Kaya sana, ring bawat ring RGC, psychologist, workplace siya man yan, schools, or in the community, mas importante na strengthen tayo in kakatamang mental health. Pisa sabyan la reni. Banta if ever na malyari, eta naman panalangin na saan nung malyari, para at least balo tamo naning gawan tamo. Protective factor sa man. Yan reta naman talagang Mika karanasan kini sana pin there will be more mental health practitioners in the Philippines dahil atin talagang we are experiencing scarcity of mental health practitioners. Detang mata. So ing sasabihan tamo keng letter sender tamo I hope by this time nano ni kayang stage tinggap na ba at yun ba ketang stage na makanita or at yun pa rin kitang natinggap. Sana. We are praying that one day, mira siya kitang stage na tanggap na at may ka-realization na there is more to life. Yes. And eventually, pangadita mo, datang niya. Pangadita mo, sabi natin Christian na in God's perfect time, itang deserve. Deserve. And again, continue na manyaman kasing lulugod. Yes. Continue to spread love. Yeah, continue to spread love. Tsaka po Sir Chris, medyo malalabuan niya ang pag-iisip. Pero in love naman kasi pwede bang ibiya ka rin aliwa-aliwan tao. Aliwa mo keng romantic. Arin din parents mo, rin siblings mo, rin friends mo. Kung ala pang tao na willing tumanggap ketang lugod, aburi mong ibiya, dakal naman
ken na chula ken paligid mo ring significant others mo ne na makasahap kaya ka tapos dapat po tang lulugod ka di ba dapat masaya ne. Mapit. Pero yun pag kami sanay nga iwasan tag malulungkot ne. Sir Noli, ano mong advice mo karetang team mo? 35, 36, 37 Madam, na lang eh. May ghosting la pa. Bisa na lang ka nung makisawa. Mainto na lang talagang dawan. Apot ang makanyan. Ni mampanto na ning love kusayang daratang yan Kung talagang para yakiya kayan. Totoo yan sa maniwala ko kasi tontor pantunan me, karin me Sasakit yan. Karin me, magkasakit ka akit or akit me. Kanyapin, paninayan me mo at pangadi me. Dapat tsaka mga di kang specific yung pangadi mong partner. Kasi po takabudya partner ing receive mo. Ing kwento tamo, it's all about pinagtagpo. Ngunit di tinadhana. Nga naning meto nga kasebyan, people come and go. Talagang ati natatinda nga tao king beta mo. Meka deng taong aka kaya beta mo. Minsan talaga, no manangganganga tsula parati king burita mo. Madalas daratang lamo at kakaya betala ban atin tamong balong leksyon. Leksyon na malyari tang dalan, ban eta na pasibayong misakab, king kekatang daralanan. Dakal pong salamat king kekayong pamanantabe, kilub ng metong oras ako po Sir Chris. Ako naman po Sir Noli, iniing programa para karen kayanakan, bang pisabyan ng karelang, pamagaral at kasalpantayanan. Ngamo paya.